নমস্কাৰ আমি সমূহ এক্সএফচু আৰু XVF ভলেণ্টিয়াৰ ফৰ্চৰ পৰা আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি পোনপ্ৰথমে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, আমি 1986ৰ পৰা যিখিনি আন্দোলন কৰিলোঁ, সেই আন্দোলন টাইমত আমি সেই সময়ত বৰ্তমান পৰ্যায় পাইছোঁহি। আমি পোনপ্ৰথমে আমি BPFৰে সহযোগী এটা মিত্ৰ আছিলোঁ। আমি বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজত আন্দোলন কৰি পোনপ্ৰথমে BSc পাইছিলোঁ। BSc পোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি 1993 10 মে'ত আমি ভলেণ্টিয়াৰ ফৰ্চ এফচুৰ তৰফৰ পৰা আমি চাৰেণ্ডাৰ হৈছিলোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আমি 1986ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি আন্দোলন কৰিলোঁ, ইয়াৰ পিছত BSc পালোঁ। BScৰ পিছত আমি চাৰেণ্ডাৰ হ'লোঁ ভলেণ্টিয়াৰ ফৰ্চ নামাকৰণেৰে। চাৰেণ্ডাৰ হৈ আমি এনেকৈ ৰৈ আছোঁ। ইয়াৰ পিছতো আমি BSc পোৱাৰ পিছতো আমি BTCলৈকে পালোঁ। BTCতো আমি আমাৰ মাননীয় চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক চিফ হিচাপে পালোঁ। কিন্তু তেখেতে আমাক যিখিনি মানুহে পোনপ্ৰথমে আন্দোলন আৰম্ভণিৰে পৰা কৰিছিলে, চাৰেণ্ডাৰ কৰিলোঁ, তেখেতৰ নেতৃত্বতে আমি VF গঠন হৈছিলোঁ, ভলেণ্টিয়াৰ ফৰ্চত যোগদান কৰিছিলোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক, আজি হাগ্ৰামাই আমাক ফিৰি নাচালে। আমি 17 বছৰ শাসনকালত আমি বিৰাট অতিষ্ঠ হৈছোঁ। তেখেতে আমাক কোনো ধৰণৰ সহায় সহযোগ নকৰিলে। আমি পোনপ্ৰথমে BPFৰে কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে আমাক কোনোদিনে ৰেছপন্স নিদিলে। তেখেতে মাত্ৰ গাদী মুনাফা কৰিলে, মাত্ৰ গাদী দখলৰ স্বাৰ্থত আমাক 1986ৰ যিবিলাক আন্দোলনকাৰী, আমি ভলেণ্টিয়াৰ ফৰ্চত আছিলোঁ আৰু এক্স-আফচু হিচাপেও কিছুমান ৰৈ গৈছিল, তেখেতসকলক 17 বছৰ বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণে আমি এই অতিষ্ঠত আমি আজি এই পৰিৱৰ্তনটো বিচাৰিছোঁ, যাতে সেই পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাত আমি UPPL দলকে আমি সমৰ্থন দিছোঁ। গোটেই আমাৰ ইয়াত মোটামুটি 150ৰো ওপৰত আমাৰ সদস্য আছে। সেই 150ৰো ওপৰৰ সদস্যবিলাকে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে। হাগ্ৰামাৰ যিটো দুৰ্নীতি, অপশাসন, এইবিলাক যাতে ৰোধ হওক আৰু তেখেতক আমি পুনৰবাৰ যাতে চিফ হোৱা কামনা নকৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে আজি আমি গোটেই সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ। এই হাগ্ৰামা আগৰ যিটো থেবলাই নেতৃত্ব কৰা আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ ফৰ্চৰে তেখেতে আমাক নেতৃত্ব কৰিছিলে, সেই থেবলাজনক আমাক নালাগে। আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছোঁ। আমাৰ পৰিৱৰ্তনৰ যাত্ৰাত আমি UPPLক আমি সমৰ্থন দিছোঁ, যাতে আগন্তুক দিনবোৰত আমাৰ ভাল এটা সুশাসন ব্যৱস্থা আহে UPPL দলৰ পৰা। সেইটোৰ কাৰণে আমি আজি গোটেইখিনি 150ৰো ওপৰত এক্স-আফচু আৰু ভলেণ্টিয়াৰ ফৰ্চে আমি সকলোৱে মিলি আমি নতুন যাত্ৰাত আমি পদাৰ্পণ কৰিছোঁ। আমি যাতে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি এইবিলাক সুশাসনৰ ব্যৱস্থাৰে আমি যাব পাৰোঁ। যিহেতু 17 বছৰ শাসনত হাগ্ৰামা মহিলাৰ থেবলা ডাঙৰীয়াই আমাক একো নিদিলে, ইয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিম বুলি আজি ওলাই আহিছোঁ। তেখেতক আমাক নালাগে। আমি 17 বছৰ শাসন কৰোৱা সেই থেবলা হাগ্ৰামাক আমি বিদায় দিব খুজিছোঁ। আমি সজোৰে কৈছোঁ, আমাৰ গোটেইখিনি সদস্যই এক্স-আফচু আৰু ভলেণ্টিয়াৰ ফৰ্চৰ পৰা আমি তেখেতক বিদায় দিমেই বুলি সংকল্প লৈছোঁ। গতিকে মাননীয় আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সদস্যসকলো আছে, সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, আজি বহুত শ্লোগান দিছে সিহঁতে BPFৰ তেখেত থেবলা হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই আৰু বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই বহুত কথা কৈছে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰমীলা ব্ৰহ্মহঁতে বহুত কথা কৈছে। কিন্তু তেখেতসকলৰ 17 বছৰীয়া শাসনত আমি বহুত অতিষ্ঠ হৈছোঁ। তেখেতসকলে অকল গাদী বিচাৰে, টকা বিচাৰে, পাহাৰসমূহ টকাৰ গাদীত খুব বিচাৰে। সেইকাৰণে আমি আজি অনুভৱ কৰিছোঁ, তেখেতসকলে সেই 1986ৰ পৰা মিছা আন্দোলন কৰিছিল। আমাক বড়ো জাতিক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে আন্দোলন কৰিছিল। এইটো আমি এতিয়াহে বুজি পালোঁ। গতিকে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ, সেইসকল ব্যক্তিয়ে যাতে 17 বছৰৰ পিছত বিদায় লওক। আমি তালি টপলা বান্ধি তেখেতসকলক আমি বিদায় দিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে হাগ্ৰামাৰ নিচিনা থেবলাৰ নিচিনা মানুহক, প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ নিচিনা মানুহক, বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ নিচিনা মানুহক
আমাৰ মহেশ্বৰ বসুমতাৰী সেই নিচিনা অভদ্ৰ ব্যক্তি এজন মানুহক আমাক নালাগে তেখেতে আজি দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টত অধিষ্ঠ হৈ আছে এটা হ'ল লাইব্ৰেৰী আৰু এটা হ'ল আৰবান সেই কিমানটা লাইব্ৰেৰী স্থাপন কৰিলে আমাৰ বিটিআৰত তেখেতে হিচাপ দিয়ক তেখেতে কিবিলাক টকা লুণ্ঠন কৰিছে ব্লকৰ পৰা পাৰ্চেণ্ট ঘটালা সেই মহেশ্বৰ বসুমতাৰীক আমি এবাৰ বিদায় দিমে বিদায় আসন্ন এইটো আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছোঁ তেখেতৰ নিচিনা ঘটালা ব্লকৰ পাৰ্চেণ্ট খোৱা মহেশ্বৰ বসুমতাৰীক আমি কোনোদিনে এই গড়েশ্বৰ সমষ্টিৰ পৰা আমি নিজিতাও তেখেতক আমাক নালাগে BPF-ক আমি 17 বছৰ শাসনৰ পৰা বিদায় অৱসান দিয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি দলবদ্ধ হৈছোঁ এইখিনিকে ক'লোঁ মই ধন্যবাদ যাচিলোঁ খুলুমবাই 2005 চনৰ ইলেকশ্যন गेलेनानै दिनै हाग्रामा महिलारिया दा BPF माने शासना जिथु जनानै दिनैसिम जोंनि जिथु मोनसे समस्या बे समस्याखौ बुंनो सानदों दा बामोनझारनि एरियानि जिथु समस्या बे समस्या जाबा मोनब्रै समस्यायाव गोलैना दङ मोनसे जेनेबा 1 नम्बराव दा जिथु गामबुराफोरा दा माने बाक्सा ना लिरा आरो जोरा BTC-आव थारमाने बाक्सा ना गलायदो खिन्थु बाक्सा ना लिरा आरो द्वितीयते जेनेबा दा जिथु थारमाने जोरा PRC मोननो गोनां बे PRC-खौ जोङो डाइरेक्ट बाक्सा होना मोना आं जोंनि दरंनिफ्राय फराद खालामनाय उनावसो जोंफोर मोननाय दायालागि मोननो मोना बेनिखायनो दा गथ'फोरा किसुमान दा एप्लाइ खालामनाय किबा खालामनो बहुत जथेस्थ हाराखास्ति जादों दा कलेजावथ' प्राय सरासर PRC नांनाय जादों बे PRC-खौ मोनैनि कारणे किसुमान गथ' बिराद हारासमेन्ट जादों साख्रि हयथ' एप्लाइ खालामबा केन्सेल जायो आरो द्वितीयते जेनेबा दा जिथु थारमाने दा जोंफोरनि এই বাবা জন্ম সার্টিফিকেট বি সার্টিফিকেট তারমানে दा যেটা দুদর মধুর জানা কারণ উদালগুড়ি লিরনাंगौ गथ'फोरा जन्म जानाय उनाव बे सार्टिफिकेटआव जेरा सम्पूर्ण बाक्सा होना लिरा दा बेनिखायनो जोबोर बहुत समस्यायाव गोलैनानै बे समस्याखौ दिनै 15 बছर राजत्व खालामनाब्लाबो তেওঁ नायफिनाखैनो आरो समस्याखौ समाधान खालामथाराखै बेनिखायनो जोबोर बहुत माने परिस्थिति गोलैना दङ आरो बे परिस्थितिखौ जाहाथे दा बर्तमानाव जोंनि जिथु UPPL-आ समस्याखौ समाधान खालामनो कारणे जोंफोर थारमाने परिबर्तन बिसायदों बे परिबर्तनखौ जोबोर खालामगोन होननानै बहुत आशा खालामदों गतिके बे आशाया जाहाथे जोंनि जा जिथु जोंफोर दा बर्तमान आबसु माने VF-आ जोंफोर जिथु माने दा समदल जानानै जोंफोर सभा समिति फाथिनानै जोंफोर जिथु माने राय खालामदों बे रायखौ जोंफोर परिबर्तन खालामनो हा जथेस्थ आगबारिनो जोंफोर बहुत माने खस्थ' जादों बे खस्थ'खौ जाहाथे फलगति जानो हा जोंफोर रायजो राजाखौबो हदायनो जोंफोर दा मोजां फाल'फोरा लाबोनो हा जोंफोर अनुरद खालामदों बे अनुरदआ जाहाथे जोंनि परिबर्तना सम्पूर्ण जागोन होननानै आरो जे बे हाग्रामा महिलारिनि आन्दाराव थानाय दा दिनै महेश्वर बसुमतारीयाबो बेफोरनि प्रति खुनु समागम लायैनि कारणे जोंफोर बहुत हाराखास्ति गोलैना दङ बे हाराखास्तिनिफ्राय दा जोंफोर जायखार होनो कारणे दा बिसोरखौ जोंफोर जिकुनु प्रकारे जिकुनु खस्थ'यै हारायनानै जाहाथे UPPL-खौ जोंफोर देरहानो थाखाय जोंफोर आगबारिबोदों जाहाथे जोंफोर जिथु तारमाने प्रमोद सारा जिथु तारमाने दा बर्तमान चुक्ति पत्र खालामना लादों बे चुक्ति पत्रखौ जोबोर जाहाथे जोंफोरनि गेजेराव जाहाथे सम्पूर्ण समादिष्ट खालामनो हायो जाहाथे जों सलायनो हा उपयुक्त मानसि मोनगोन कारण मोनसे खोथाया जाबाय जिकुनु बुस्थुखौ जाय मानसिया लाबो बिसोर दांग्रोबना मोनगोन खिन्थु गुबुना मोननाय ना दिनै हाग्रामा महिलारियाबो दांग्रोबना मोननाय ना कारण मानो जिहेतु जाय जिखौ बुंनानै लाबो बे बुंनाय मानसिखौ जुदि मोनाबा जेराव खुनु माने उपकार जानाय नङा जोबोर आगबारिनो हानाय नङा बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ अनुरद खालामदों बा जोंनि बे दलखौबो अनुरद खालामदों जाहाथे जोङो UPPL-खौ जेने तेने जिकुनु प्रकारे जाहाथे जय खालामनानै जोंफोर जाहाथे जिथु जोंनि प्रमोद सार कारण बिथाङा बहुत अभिज्ञ मानसि कारण समाव बिथाङा आसुनिबो आफादगिरि जादोंमोन बेनिफ्राय जोंनि बेयाव फैनानै जोंफोरनि बर'नि समस्याखौ नुना बिथाङा बाज्रोमना जथेस्थ आगबारि दोननानै आंनि गोसोनिफ्राय आं बिथांखौ साबायखर होयो आरो मोजां नांदों दा जिहेतु जोंफोरनि गले गले फैनानै जोबोर आगबारिदों आरो आगबारिगोन होनना जोंफोर आखा खालामो जिहेतु जोंनि माने स्टुडेन्ट इउनियनाबो आगबारिनिफ्राय जोबोर आगबारिगोन होननानै जोंफोर जय होदों जै प्रमोद सारनि खुलुमबाय दिनै जोङो रङिया गरेस्वर एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय जोङो जमा जानानै जों बुंदों दिनै
बहुद बोसोरनिफ्राय जोङो आन्दलन खालामनाय जोङो थाङै थाङै जों बिएससि लाबबाय बिएससि निफ्राय जोङो बिएससि निफ्राय बिटिसि जाबाय बिटिसि निफ्राय नै दिनै बिटिआर जानो थांबाय हादों जोंनि भलन्टियार फर्सआ जों फार्स्ट हाग्रा दानस्रायनायनिफ्राय नै जोङो दिनै जोंनि फरायनाय जोंनि बिमा बिफा गथाय जों न' नागारनानै आन्दलन खालामबोनानै दिनै जोंनि अबस्थाया मा जानानै दोङो जों दिनै बुंफोरदों माने ओरैबायदि जानानै दोङो माने जोङो दिनै एकदम अहहाय जों जेथिंबो जेबो माने जोंहा एकदम उपाय गैया जोङो बिटिसिआव हाग्रामा सरकारजों थानानै जोंनि गरेस्वर समस्तियाव जोङो महेस्वर बसुमतारीजों थाफानानै जोङो बहुद सहाय खालामदोंमोन बिपिएफनि जानानै जोङो बहुद खामानि मावदोंमोन नाथाय दिनै सब जोंनि खामानिफोरा फेलें जोंखौ रावखौबो जेबो खालामदिया सोरबा फर ग्रेडआवनो जा सोरबा चकिदार माबा माबियावनो जा जोंखौ रावखौबो जोंखौ साख्रियाव सोनानै होदिया जों बिनिखायनो बहुद दुखु मोनदों माने बिनिखायनो जोङो दुखु मोननानै दिनै जमा जाफिनदों दिनै फै प्रमदा दिनै बिटिआर होननाय मोनसे सुक्ति खालामनानै लाबोबाय जोङो बहुद आसाबादि जों बिटिआरआव जोङो प्रमद सारखौबो लोगो हमनानै जोङो बहुद बाथ्रा सोंबावबाय जोङो सोंनानै बुंबाय नाय जोङो मोनसे बाथ्रा बुंनो थांदों आं मोनसे बाथ्रा बुंनि जोङो ब्लकनि किसुमान फिसा फिसा खामानियाव जोङो आर्ट फिल्डिंआनो जा माइबायानो जा जों खामानि मावनो थाङोबा जोङो मालायनि आथिङावसो हमनांगो थाखा फैसा होआबा जों जेबो खामानिखौनो मावनो हाया मानो जादों दिनै बेफोरबायदि जोंनो आन्दलन खालामबाय जोंनो बिटिसिनि माबानिफ्राय बिएससि निफ्राय बिटिसिआ लागै नै बिटिआरआ लागै दिनै जों थांनानै दोङो जों साधारन फिसा फिसा खामानिफोरखौनो मावनो थांनायाव जुदि जोंनो मालाय हारसा बांगालनि आथिङाव हमनानै थाखा फैसा होनानै जुदि खामानि मावनो हायाबा मा बिटिसि जाखो बिलाय मा बिएससि जाखो बिलाय बेनिखायनो जोङो मोजाङै खख्रियै माने जमा जानानै बुंदो जाहाथे जोङो बिपिएफ सरकारखौ नांलिया महेस्वर बसुमतारीनि सरकारखौ जोंनो नांलिया जोङो बिटिआर फैबाय हादो जोङो दा जोंनि गरेस्वर समस्तियाव पबित्र कुमार बर' बिथाङा मा होनना बुङो केन्डिडेट बिजाथि जानानै जिथुबा गसंथिदो जोङो कम्पालसरि जोङो गरेस्वरावनो जा जोङो बेलेग जायगाफोरावनो जा जोङो एकदम दैथायहरनानै जोङो सरकार गठन खालामगोन होननानै जोङो आसाबादि आरो जाखागोन होननानै दिनै आं बुंबाय आरो बेनिफ्राय लोगोसे माने जों बे बाथ्राखौबो बुंदो माने जोंथ' साख्रि मोनाखै जोङो प्रमद सारखौबो लोगो हमनानै बुंबाय माने प्रमद जोंथ' साख्रि मोनलिया जोंनि फिसा फिसौआ बिए पास खालायबाय एमएससि पास खालायबाय एमए पास खालायबाय किन्तु जोंनि फिसा फिसौखौ मानो बायबो रायखांदिया बिसोरो बिपिएफ सरकारा जिथुबा जोंनि समस्तिनि लिडारफोरा इएमफोरा जिएमफोरा मानो जोंखौ बायबो खबर लायाखै जोंनिया हाफ सेन्सुरि जालांबाय जों साख्रि मोनलिया जों मानिबाय बिखो किन्तु जोंनि फिसाफोराथ' बहुद लेखा फरा गोरों जाना फैबायना उजिबोबायना बेखौथ' बेबस्था लानांगो बेनिखायनो आं बुंदों माने बिपिएफ सरकारखौ जोंनो नांलिया जों इसोरखौ मोजाङै माने थालिर थफ्ला बोनानै जों बिदाय होगोन होननानै सानबाय जोंनो नांलिया जों बिटिआर वेलकाम माने इउपिपिएल वेलकाम जों वेलकाम जनायदों जों बे बिटिआर माबायाव जोङो माने इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगासिनो दोङो आरो खामानिबो मावलांगोन आरो जोंनि साननाय हनाया माने जाफुंगोन होननानै जोङो आसाबादि आरो जाफुंखागोन सरकार दाखागोन जिहेतु जोंनिया सब माने आं इनिखायनो गासैबो अल जोंनि बिटिआरनि जोंनि एकदम भलन्टियार फर्स आगोलनि गथाय खावलायदों जाहाथे एकदम जोंनि भलन्टियार फर्सा सिगांनि जिथुबा जों आन्दलनकारि जाहाथे खौसे जानानै माने इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावो बेखौनो आसा खालामनानै आङो मिजिं थिनाय जाबाय जय बर' हारिनि इउपिपिएल जिन्दाबाद इउपिपिएल जिन्दाबाद प्रमद बर' जिन्दाबाद